Sigurno, to je i veoma interesantna materija. A kada smo govorili o antici, vi ste se antikom bavili i sa pravnog stanovišta, ali i sa stanovišta književnosti, kulture i retorike. I puno ste pisali o Homeru. Pa šta je za vas ono najvažnije, najznačajnije što su Homerova dela ostavila civilizaciji? Pa ja bi trebala potražim neke bolje reći da nahvalim toga koji je sabrao tu mudrost u homerske epove. Vi znate da postoji homersko pitanje, ali držimo se Homera. Mislim. Ja, kad sam počeo da ga čitam, čitao ga sam u više navrata. Prvo u srednjoj školi, pa onda kad sam već radio pravnu istoriju, i iznenadio sam se čega sve ima u njemu. Tada sam bio iznenađen da nešto ima. Sada, ako berem nešto, čitam nešto, onda vidim da, sad se čudim ako nema već kod njega, da ne spominje, barem u nekom veoma jednostavnom obliku, da je uočio taj problem. Pa to je sve što su Grci domislili. Neko pametan je rekao da sva literatura o društvu nakon Grka, to su samo fusnote uz njihove radove. Tako da čovjek je jednostavno oduševljen, a stvar je u tome da jer nema čovjek vremena samo da stare autore čita, pa kad se vratiš njima, onda vidiš koliko toga si već čitao kod nekih drugih ljudi koji su to nekako preradili, pa se ja tako šalim, neke stvari koje sam i sam došao na te ideje, pa kažem da je i Platon kod mene krao ideje. Zbog toga, jer je to toliko uopšte uraslo u kulturu i misao ljudsku, da to je jedan nepresušni izvor mudrosti, ali treba uz to znati i nešto drugo. Da ti stari narodi, kao danas, znali su i ljude, bilo je ljudi koji su bili primitivni, tako da ne smemo da mislimo da su svi Grci ili neki drugi narod, Jevreji, Kinezi, Indici, da su svi bili pametni. Daleko od toga, mnoštvo je sasvim nešto drugo, ali toliko su bili pametni da su te stvari sačuvali. To je ono, da su znali to nešto vredi, jer zna se da je nekad to bilo prepisivanje, da je to bio veoma zamarujuć rad. Ne znam da li znate da ponekad u rukopisima čitamo kad onaj koji prepisivač stavi baš sam umoran ili nešto tako. Poznatiji su oni citati kad negde piše Graecum est, Graeca non leguntur, ali i toga ima i zbog toga divimo se time što su prepisali i bilo im je važno da to očuvaju. I daću vam još jednu ilustraciju važnosti toga. Arapska država, arapsko društvo, arapska kultura, oni su na svom početku bili strahovito gladni mudrosti i iskustva. Tako da su oni skupljali dragocene rukopise iz grčkih ovih biblioteka. Pa se razvio čak i neki posao, to je pljačkanje biblioteka, jer su se te knjige tako dobro prodavale onda u Bagdadu ili u Damasku. I to isto tako pokazuje koliko je to vredilo, ta želja da se to sazna i da se očuva. Pored antike, vi ste se bavili i građanskim pravom i privrednim pravom, odnosno razvojem privredne delatnosti. Možete li da nam kažete po čemu je u toj oblasti značajno tujsko pravo i tujski statut o kojem ste pisali i da nam u tom smislu ukratko predstavite svoju temu za predavanje Ko sa gradom ne trpi, nek sa gradom i ne raste, koji ćemo ovog petka, odnosno večeras slušati na forumu Romanum. To što kažete da sam se bavio i građanskim pravom, to je
istina, ali u veoma malom obimu. Naime, ja sam počeo sa pitanjima iz prava porodice. Moj magistarski rad i doktorski rad oba su o porodičnoj zadruzi. Tako da je to moj kontakt sa civilistikom. Ali dalje mene to nije toliko interesovalo. Ja sam se bavio svim i svačim jer ja sam imao nastavu opšte istorije prava, jer mi nemamo poseban predmet, samo je pravna istorija i to mi pokušamo onda studentima da prikažemo ono što je opšte, pa se nađe i kod Slovenaca kroz slovenački primjer, jer to je najbliže. I moj prvi rad je bio iz oblasti građanskog prava, prvi koji je bio objavljen, a to je upoređenje Ptujskog statuta sa švapskim ogledalom. Tada sam bio mlad, pa sam bio veoma hrabar, tada nisam ni znao da je negde oko 900 rukopisa švapskog ogledala, pa sam mislio da je ono što je objavljeno u monumenta Germanije, da je to sve, ali to je samo jedan deo i tamo sam zbilja da sam se bavio sa građanskim pravom, jer je dobar deo Ptujskog statuta posvećen građanskom pravu, ali ja o tome danas neću pričati. Ja ću pokušati na primjeru Ptuja objasniti ono pravilo tko sa gradom ne trpi, taj nek sa gradom i ne raste. Znači šta je značilo trpeti u gradu i šta je značilo rasti u gradu. To je taj moment. Premda to ima i izvesnih posljedica na području privatnog prava, pre svega monopoli koji su iz toga izlazili, ali to neće biti pre svega građansko-pravna tema, tako da...